reka ngusuhuze wowe ukomeje gukurikira Bando Life TV. Uyu ni wa mwanya tukugezaho amakuru anoze kandi yizewe. Uyu munsi mu makuru mashyashya tugufitiye kuri uyu mugoroba turaza kwibanda ku nkuru y'akababaro itugezeho muri aka kanya, aho isi yose ifite agahinda kandi ishenguwe n'urupfu rw'umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth, ndetse akaba yari n'umwe mu nshuti z'akadasohoka za leta y'u Rwanda, by'umwihariko akaba inshuti magara ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi ni Bando Life TV ikugezaho amakuru mashyashya ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Bimeze bite? Byifashe bite? Kora subscribe kugira ngo turebere hamwe inkuru irambuye y'urupfu rw'umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth. Nkuko natangiye mbikubwira, umwamikazi Queen Elizabeth w'Ubwongereza yatanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ku myaka 96 y'amavuko. Inkuru y'itanga rye bwa mbere yatangajwe n'ibiro by'ingoro y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, bavuga ko yatanze nyuma y'imyaka 70 yari amaze ku ngoma y'ubuyobozi bw'ubwami bw'Ubwongereza. Ibinyamakuru bitandukanye bikorera mu Bwongereza no mu Rwanda hamwe n'imbuga nkoranyambaga bivuga ko umwamikazi Elizabeth yatanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki 8 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2022, akaba yari amaze imyaka 70 ku ngoma ayobora Ubwongereza ku myaka 96 y'amavuko. Umuryango w'umwamikazi w'Ubwongereza wari umaze igihe kirekire ukurikirana ubuzima bwe bwa nyuma. Kuri uyu wa kane mu masaha y'umugoroba ku rukuta rwa Twitter y'umuryango w'ubwami bw'Ubwongereza nibwo bashyizeho itangazo rigira riti umwamikazi yatanze mu mahoro i Baroma kuri iki gicamunsi. Abaganga bacungiraga hafi iby'ubuzima bwa Queen Elizabeth wa kabiri bari kumwe n'abana be barimo umuhungu we w'imfura Prince Charles, ari nawe warazwe ingoma ndetse hakemezwa ko ari nawe uzasigara ku buyobozi. Iyi nkuru y'incamugongo yayibwiwe yibereye aho ku bitaro i Baroma Castle muri Scotland, aho yari kumwe n'abavandimwe be barimo Princess Anne, Princess Andrew, Prince Edward na Prince Harry, aho bari baje kurwaza nyina ubabyara. Ni inkuru y'akababaro ikomeje gushengura benshi imitima, ndetse nababwira ngo mukomeze kwihangana. Nyakwigendera Queen Elizabeth bamugira uwa mbere wategetse Ubwongereza igihe kirekire, ndetse mu miyoborere ye ingoma ye yaranzwe n'abaminisitiri bagera kuri 15, uhereye ku wa mbere yashyizeho witwa Winston Churchill kugeza kuri Liz Truss wagizwe minisitiri w'intebe muri iki cyumweru. Ku mwamikazi w'Ubwongereza birimo ibyifuzo bye bya nyuma, ibyaranze ubuzima bwe tuzabikugezaho, urusheho gusobanukirwa byinshi utaruzi ku bijyanye na Queen Elizabeth. Kora subscribe ujye ubasha gukurikira Bando Life TV, niho honyine wasanga amakuru anoze kandi yizewe.